Un es runāšu par to, ko mēs izdarīsim, lai sakārtot mūsu fantastisko pasakaino mīļo Latviju, mūsu tautu, mūsu zemi. Un šeit mums ir izveidots pasākums, kas saucās Latvijas Republikas atjaunošanas koncepcija Latvijas tautai. Tas ir zinātnisks, sociofizisks pasākums, viņš ir nereliģisks un nepolitisks. Un, lai kas būs pie varas, mēs aicināsim viņus šo konceptu īstenot. Un jūs visi, mīļie, gudrie, bagātie pensionāri, jo jūsu identitātes ir tik bagātas ar zināšanām, un jūsu mazās pensijas šobrīd vismaz vai varo visu Latviju, jo jums vismaz ir stabili ienākumi, daudziem vispār nekādu nav, vai ne, un viņi izbrauc. Tāpēc es uzskatu, ka mēs esam ļoti stipri. Un šeit ir mājaslapa, kuru sauc Latvijas Republika.info. Atcerieties, ka pēc punkta ir info. Un tur mums iekšā ir jauns koncepts. Tātad, pēc 6000 verdzības gadiem, kur gan sociālisms, gan kapitālisms mūs ir mocījis, mēs izveidosim sistēmu, kur būs brīvi cilvēki. Priekš tā mums būs saules sistēma, nevis piramīda. Un saules sistēmas mugurkaulu veido 14 stari. Och vad står det då? Så? Och det är ju då att bankerna, Swedbank, SEB och Nordea som dominerar Baltikummarknaden skulle fixa en Baltic Relief Fund Foundation. Oj, nu tog jag inte hans svenska text med mig, men den engelska texten lyder Swedbank, SEB, Nordea, Baltic Relief Fund Foundation, employing some of the profits that the banks have accumulated over the last decade, returning part of the wealth they acquired. Det låter rimligt. Men samtidigt, vi inser ju att det kommer bli dominoeffekt. Och hoppas vi att det kan bli en webbsida, Baltic Hunger Watch Sweden, där bankerna skulle ta ansvar över att som social corporate responsibility, att det finns verkligen koll på läget, att folk inte dör. Men alltså bekymret, jag har tittat en del redan nu och
vad jag kan se idag så finns det ingen organisation som har FN-status som man säger. Du får inte filma, 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 du får inte filma här. Vad tycker du om den geopolitiska strukturen? Att det blev så att letterna hade 7 gånger mindre löner än svenskarna för samma sorts arbete. Statistiken från 2004 i EU. Och varför blev det så fel? Att priserna var samma och högre till och med på mjölk i Riga än i Stockholm 2004. Men lönerna för lärare, för läkare, för dagisfröknar var 7 gånger mindre. Geopolitiken, just EUs geopolitiska system. Kan du utveckla det lite? För det första måste jag säga att jag känner inte igen siffrorna vad gäller utvandringen. 500 000, nej. Jo, det är så. Det är sant. Латвия и латыши это тоже нация очень сейчас в больших проблемах. И люди говорят о геноциде и экономической войне. И я хотела, чтобы каждый из вас, пожалуйста, ответил на этот вопрос, как еврейская община могла бы с латышским народом сообщаться, и можно было бы взаимоиспользовать, да, чтобы народы в Латвии тоже могли цвести. Вы знаете, я попробую ответить, если вы не будете возражать, потому что говорите, я хочу сказать, что мы можем отметить, что именно в Латвии очень хорошая еврейская община. The question was about how Jewish community could give their experience to the Latvian ethnic group, which are in enormous crisis of survival right now. Do you think for a minute that the problem is that the stories of the Holocaust here in Latvia are unavailable? Well, I don't understand the question at all, frankly. Oh, aren't you informed that Latvian community? That they are here now. How can you even compare the problems of Jews during the Holocaust to an economic crisis here in Latvia? That's absolute distortion. No, it's That's precisely Latvian. the problem. That's the heart of the problem here. You want to tell lies about the Holocaust? You want to compare Nazism and communism? We're not going to let you do it, plain and simple. Very good. Всем спасибо, надо продолжать работу. У нас еще много работы. Можно вас на минуточку?
un arī pārējos dzīvos organismus uz planētas. Tur ir mums vajadzīga drošības sistēma, un tur vajag sistēmas strādāt. Un viņu secinājums ir, kad 10 gadu laikā auglīgās spermas daudzums ir samazinājies par 40%. 40%, ja? 10 gadu laikā, no 2004. līdz 2008. gada ir ņemti tie mērījumi no vīriešiem. Un tātad šie mērījumi ir darīti Izrēlā, citās reģiona klinikās, viņiem nav noteikti tik avansēti pētījumi veikt, bet tas pētījums jau skar visu to reģionu, tomēr viņš var paredzēt, ka tur ir līdzīgi rādītāji visā reģionā, ja? Un, ja šitas viss netiks steidzīgi izmainīts šis drošības modelis, izmainīts šis radiācijas risku paredzēšanas modelis, ja? Tad mums vispār nav instrumenta, kā apstādināt šos cilvēcēji un dzīviem organismiem destruktīvos procesus. The whole Middle East region is on the rage to become infertile now. It is a question of one generation, maybe, and the whole living system range in that area may be infertile, not only people, but even animals, even birds. This is apocalyptic event, and that is your deed, America. Are you listening to us? This is the voice of Latvia. Hands off Libya, hands off Afghanistan, and hands off Iraq. And all the nations have to become independent now. Sovereign and independent nations, the League of Sovereign Independent Nations, where the indigenous people of every nation decide lovingly how to heal their land. This is our voice, America, Latvian people, to you. With love. We don't want to punish you. We just want you to stop and go on vacation. Enjoy life lovingly. Thank you. So I would really like to ask you people to approach me, how we can structure this up, the nations, so that Latvian and Swedish nations can work with Iraqis and Israelis who are getting infertile. It's a question of years when the whole Israel is infertile. Wake up. This is United Nations. We have to act. And we are creating a new structure that will be the structure of the system of the world has to change. So from the pyramidal to the sun system structure, where one of the rays is love. And if you don't love our nations, you cannot have impact on them. You can't have agreements on our nations. So, where is the heart of United Nations? Where is it? Where can I meet it? Where can I look in its eyes? Do you know it? Anybody? Okay, this is the same answer. Nobody knows where is the heart of United Nations. I will be the heart then. And please approach me and we will create a new culture of security. Thank you.